Om Swastiastu. Om Anubarah Kertawiantu Wiswata. Tumugi. Manah sane becek rauh ring sejeroning pengidar buana. Inggih. Suksema aturang titiang majeng ring pengitar baos. Ingjan galah sane sampun ketiba ring dewek titiang. Sane kaping ngajeng mantu kering para panurek sesene banget ku semayang titiang. Para pemilik lomba Dharma Wacana, sapuni ketalar, para yuwana, sareng sami, seni banget tresna asihin titiang. Maka perwani ngatur, banget titiang ngaturan rasa angayu bahagia, miwah puja pengastuti majengering ide yang para mekawi, santukan paswecan ide, preside titiang macunduk mesadua jeng, ngiring ide dani sinamian ngemiletin lomba Dharma Wacana puniki. Seni mempaiketan ring pekan seni remaja kota Singaraja ring warsani mangkin. Titiang pemilat nomor undi 02 jagi ngaturang Dharma Wacana sani memurde. Bakti marga pinaka jalaran nyujur jagat itu. Inggih, idedane pada semeton senarang sami. Mungguing raga sampung preside tatas sauning. Indik pengiba jagate seni mangkin inggih punika awawar tanpa wates ring sejeroning mepari laksana. Akeh pekibah luwer nyani inggih punika. Seks bebas, merokok, narkoba, nerobos lampu barat, taler minum-minuman beralkohol, sane ngawinang punyah, raris ical menah nyani sane waras. Lali ring pedewekan, lipia ring anggetan medalem jiwa permana. Asapun api yang untuk nepasin pekibah punika. Kemudian akeh pertak janane keni pekibah kadi asapunika. Inggih. Ide dane serang sami seni dahat wangi yang titiang. Akeh sastra agama sani pinaka anggen dasar nepasin awal tanpa watas kadi iwahu. Sinale tunggil wenten sani kebaos ajaran catur marga mau sang indik catur marga yening selehin ring pikenoh nyani catur marga ni punika wantah silih sinunggil tetua sastra. Sane mungguh ring pustaka suci weda sane mau sang artos nyani wantah papat pemargis sane preside ngenter manusia nyujur jagat hita. Miwah nyujur ide yang para mekawi. Yening wilangan titiang saka sikit daging catur marga ni punika. Senika pertama bakti marga. Wantah usaha nyujur jagat hita lan mukse melarapan nantuk bakti majeng ring ide yang para mekawi. Karma marga. Wantah usaha nyujur jagat hita lan mukse melarapan nantuk meparlaksana seninenten upaiketan ring pala utawi para laksana sani tulus ikhlas. Kaping 3 jenana marga. Wantah usaha nyujur jagat hita lan mukse melarapan antuk jenana utawi ilmu pengetahuan. Kaping 4 raja marga. Wantah usaha nyujur jagat hita lan mukse melarapan pengandalian diri utawi meditasi. Inggih. Ratu idedane seni wangi yang titiang. Unteng nyane seni bau sang titiang. Nganinin indek bakti margane punika jalarang nyujur jagat hita. Inggih pinaka bakti sanelah carya punika pastika muatan rasa lega turmaning rasa doh saking sengsara. Bakti margane punika taler kesujatian nyane wantah usaha sanes tate medasar jagi ngererah ide yang widiwasa.
Tatkala jadme preside ngemargiang baktine punike, pastike jadme manusia nik punike preside meparisolah asah asih lan asuh ring sekancan maurip ring cagati. Inggih, idedane pamiarsa sareng sami. Duaning kebando untuk galah rauh iri ke preside seni aturang titiang majeng ring uratian ratu idedan seni sampun preside ar seledang miar sayang tan lali titiang mewek ngaturang suksema. Selamin titiang presiden ngaturang indik dan mewacana iwau, menawi te akeh kekirangan lan keiwangan titiang. Anak agung nangkel kepura, kirang langkung titiang lunas pengampura. Nggih, Dharma wacana puniki titiang puputang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.